Yuk pelan-pelan aja, kamu kan malu mesin lu. Banyak gitu orang. Udah goblok, buta huruf lu. Lagi pemasuk tanda tangan orang. Nih, ikut aja lu. Bukan begitu nih. Lu kan komandan gue. Harus kalau bantuin nih, sama pecamat nih dilihat sama dia. Jangan berarti ampun, berarti jangan. Lu kan lebih tahu daripada gue. Pertama dibagi nggak ngomong-ngomong. Aduh, Udah jadi lapar bener lu Mali. Maaf Pak, jadi lapar pelurah saya domain lagi berarti ampun berarti minta maaf. Kita saya balikin lagi. Pak, lah itu masa nama pecamat. Saya bilang dibawa ke pecamat, tanda tangan. Dia tanda tangan di sini. Remes amat nih.